ابرئ نفسی زپاکی نہ بیانم دخبل زان ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی یقینا ہر یو نفس دیر حکمونه کوي په بدو کارونو ما سوا داغ نفسنا چې رحم کړي پای باندې رب زمان ان ربي غفور رحیم یقینا رب زما بخنه کوونکې رحم کوونکې وقال الملك ائتوني به يستخلص لنفسي اول بادشاہ راول مال یوسف چې خاص وګرځوم د خپل کار د بارام فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ارکل چې د خبر وسره وکړي ویل بادشاہ یقینا ته د نن ورځ زمو سره عزت والے او امانتدار قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ولی یوسف مقرر کما په خزانو د زمکه د مصر یقینا ز حفاظت کوونکې د خزانو یم او پویم د په تقسیم اسرام کنا لیوسف فی الارض داسی زیور کرمونگا یوسف علیہ السلام درا بزمکر مصر کی یتبوو منها حیث یشام زینیو دائے مصر دائے ازمکنا کم زی چخو خیوام نصیبو برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین رسوبونگا خاص رحمتون اخبل چال رچی وارو من خو نہ بربادو مونگا اجر د خیست کار کونکو ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وكانوا يتقون او خامخا ثواب د اخرت ډیر غوړه د کسان درچی ایمان وروړي او تقوا کوي د الله نام وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون اورال رونا د یوسف علیہ السلام مصر دام نننا وتل داغ زیتا ناغو پیجندل دی او دی اغلرو ناشنا گرن کی ولما جهزهم بجهازهم ارکل شاغ تیار کدیل سامان سفر دیم قال اتونی باخل لکم من نبیکم ویل دی تاراوڑے مالا راولے ما ترور ستاسو چی ستاسو دبلار نریم الا ترونا انی اوفی الکیلا وانا خیر المنزلین آیا تاسو نگورے یقیناً ز پورا اور کوم پیماناو یم غرا دمیل مسیح اور کون گناوم فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ نکتاسو رانو استاغا نبی استاسو پیمانم زما سرائس او نزدیبم نرازے زما ملکتام قالوا سنراعد عنه أباه وإنا لفاعلون دیوی خامخا مطالبہ بکو دا بارکے دپلار داغنا و یقینا من خامخا کون کی دے کاریو وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وليوسف علیہ السلام مخبل نوکرانو تام واشوائے ددی پیسی ددی پسامانوں کے لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون کی دیشی چیدیو پی جنی دا پیسی کلچ واپس لار شیخ پل کورن ایتام ندی دا پارا چیدی واپس راشی مصر دام فلما رجعوا الى ابيهم ارگل شری واپس اور سیدل خپل بلارتا
قالوا یا بانا منع من الکیل دیوے پلار زمونگا منشو مونگنا ٹول راشن فارسل معنا خانا نقتل وإنا له لحافظون نولے گا مونگ سرا زمونگ رو چمونگ وراشن روڑو مونگ با یقیناً دد حفاظت گون کیوں قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل اویل پلارے آیا اتبارکم پتا سودا پبارکی نام مگر پشان دائش ما اتبار کرو پتا سبانی دا درور پبارکی دین مخیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین نو اللہ تعالی دیر خواہ حفاظت کو ان کے اور دیر زیاد رحم کو ان کے درحم کو ان کو ندیم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ارکل شای پرانست اخپل سامانونا نوی مند اخپل پیسے پا سامانون کیش واپس کرشوی دیتا قالوا یا بانا ما نبغیم دیویل پلار زمونگا نور مون سنغوارو هذه بضاعتنا ردت الینا دا زمون پیسے مونتا واپس کری شیریم ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا او غلب روڑو مونگا اخپل قرآن لراو حفاظت بکو در رو رخبل ونزدادو کئیل بعیر زیادی بروڑو مونگا بار دیوخ ذالک کیل یسیر دا بار خلق دے قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتعتننی به الا ان یحاط بکم اویل پلار اچری نلگم زدیتا سراتر دے پورے چراکے ماتا مضبوط وعدد اللہ پنم سرام چی خام خارا والے بتا سمات دے مگر پاوخ کرا گیر کڑے شیطا سٹول فلما آتاوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل ارکل شدی ورکڑا غتا پوخ لوز بل اویل یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی پائے خبرو شمگ وایو زموار دے وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد خویل بلارے زامن و زمان مورن نوزے مصر تا دیو دروازینا وادخلوا من باب متفرقا ورن نوزے دروازو جدا جداونا وما اغنی عنکم من اللہ من شیم انشم لرکول زستا سنا دا اللہ دا مصیبت دا طرف دا اللہ نا اس مصیبت لرام ان الحکم الا للہ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون ندے فیصلہ اختیار مگر خاص دا اللہ دا پارام خاص پاغبان مازان سپار لریم خاص پاغ باندې رضان سپاری سوق چې سپار نه کوي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ارګل شي ورنن وتل پا طریقه شپلار او ته حکم کړو نو دا پلار چې د فکړې د دینه د الله تر طرف نه اس مصیبت الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها مگر یو حاجت و بزرد یعقوب علیہ السلام کے شاخ کار کڑو بجبان وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا یقیناً یعقوب علیہ السلام خاوند علمو دیو جن چی منگا غط علم ورکڑو ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخل کو نا علم نلریم
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه اور کله چې داخل شول یوسف علیہ السلام ته نو زیور کو هغه ځان سره خپل رور لرام قال انی انا اخو ورته یقینا زستارورم فلا تبتئس بما كانوا يعملون نغمک واخ مخفکیا پاکارون شریعه کئیم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيهم نار کله شتیار کدیلا دری سامان سفر کی خودو اغلو خیرو بوسکولو پا سامان درور خبلکی ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون بیا اعلان کو یو اعلان کو ان کی او قافلے والو یقیناً تاسو خامخا غلا گریے قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون اغیویل پدا سیال چی مخامخ شول دیتا سشے تاسو رکوئے قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اغوی رکو مونگا پیمان دا بادشاہ خواہ شاہ دا پارا شروڑی حقا بار دا یوخ دے او زم دائے زموار قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض اویل دائرونو قسم باللہ یقیناً تا سپترا مونگا نیو راغلی دیدہ پارا چھ سروانیوں کی اکو بلے والکیم وما کننا سارقین نیو مونگا غلاگر قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین اویل وطا مرگرو دے یوسف علیہ السلام سوئی سزا دے غل کتاسو دروغ جنیے قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه اویل دیرونو د یوسف سزا د غلب بسا سړی پخبلا چو موندشی مال داغ په سامان کې نو بستا به سزای کذالک نجزی الظالمین دا سے سزا اور کوم غاشال را چې ظلم کی دغلام فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه شورے اکڑا تفتیش کو ان کی بسامانون دائرونو مخیر سامان درور دا یوسف نام نبیاء راوی ساغ لو خیر سامان درور داغنام کذالک کدنا لیوسف دا سے طریقہ خود لیو منگا یوسف علیہ السلام تام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نو چې راټینګ کړي خپل اور په قانون دای بادشاہ کې مگر کیږي چې الله تعالی سو واړي نرفع درجات من نشاء پورته کو مونږه درجه د چاشي واړو وفوق كل ذي علم عليم او برا هر خاوند علم نالو علم والشترم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ويديرون د يوسف قد غلا كريم سعجبا نازك غلا كريم ودرور دين مخيم فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم پټ سات د دې خبرې جواب یوسف په خپل لګیم ښکارا نه کدای جواب دیتا وقال انتم شر مکانا ویل تاسو ناکار حالت والا والله اعلم بما تصفون والله دې پویا پای چې تاسو سو وای د ضرور مبارکیم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا ويديرون يوسف اے عزیز مصر
یقیناً د دې الک د پاره پلار دے بوډا دے زوړ دے فخذ احدنا مکانا ونسا یوتن زمونگا د پزائم انا نراک من المحسنین یقیناً انو منگا تعالی را خیستکار کون کنا قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ویلاغ پنای واړم زپ الله سلام د دې خبره نه چونی سومونګه سوا دا شانا چې مونږ مون خپل سامان دا غسرام ان ذل ظالمون یقینا من بدا خامخا ظلم کون کیو فلم استيئسوا منه خلصوا نجيا ارگل چې دارونا خنو مې د شول داغنا نجودا شول دی جرګ کون کی پټام قال كبيرهم لم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله والمشرور دائم آیت استند معلوم چې یقینا ساسو بلار اغسو ساسنا مضبوط لو الله بنم ومن قبل ما فرتم في يوسف امخ کې د دینم تاسو کو تاهی کړه په باز یوسف علی السلام کې فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي زه شرع نه جدا کېږم د ازمکه د مصر نه تر دې چې اجازه ترولېږي مال پلار زمان یا فیصلو کی مال الله وهو خير الحاکمین الله غره د فیصله کوونکو نه ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق تاسو واپس لر شیخ خپل بلار تام و ورته زمغ بلار یقینا استغزوی خولا وکړه وما شهدنا الا بما علمنا مون شهادت نور کو مگر صرف پای چې کوم ته معلوم ده وما كنا للغيب حافظين ان یومغا د پټو خبرو سلام لرونکي واسال القريه التي كنا فيها او تاسو کا د معاملې دای کلیو علونه چې مون پای کیو والعير التي يقبلنا فيها او دای قافلین چې مون واپس پای کی راغلیو وإنا لصادقون ويقينا من خامخارشت وایو قال بل سولت لكم انفسكم امرا ویل پلارینا نا بلکې خیسته کړي تاسو نفسونو سبل سکار فصبر جمیل نکار زما صبر دے خیستان عسى الله ان ياتيني بهم جميعا نزدیدا چې الله براولی ماتا دغه زامن ټول انه هو العليم الحكيم یقینا الله تعالی خاص علم لرون کے پار سو حکمت والا وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف او مخواړو د دینا ویل چې ہے افسوس دے په یوسف علیہ السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم او سپینو تختی سترګې دا د ډېر غم د وجنا اړډو دیو ډک د خفغان نام قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف دی قسم بالله ہمیشہ تو یاد یوسف لرام حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين تر دې پورې چې شیبت کمزورې د مرض دوايي یا شیبت د هلاکی دونکو نام قال انما اشكو بثي وحزني الى الله ویلا یقینا زخ کارکم خپل ډیر غم او خفقان خپل یو الله تعالی وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اپویگم د الله د طرفنا پای چې تاسو علم نشتا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه
اے زامنو بیا لڑشے نو پورا معلوماتو کے پباد یوسف و ضرور دا کی ولا تیاسو من روح اللہ انا امیدی مکوئے دا اللہ دا رحمت خاصنا انہو لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون یقیناً نو امیدی نکی دا اللہ دا خاص رحمتنا مگر قوم کافران فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر ارگل شدی داخل شل یوسف تام دیویل عزیز مصرام رسدل منتا زمون کورنے تڑیر اللوگام وجینا ببضاعت مزجات اراوڑے منگا پیسے لگے پیسے فاوفی لنا الکیلا وتصدق علینا نو پورا راکم در راشن زمون اس خیراتو کبھنگ باندے ان اللہ یجزی المتصدقین یقیناً اللہ تعالی خبر دور کی صدقہ کو ان کو لرام قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون دوئل آیت آوست یاد دیم ہاں کارونا شکڑو تاسو دا یوسف و دا ضرور سرام کلچے تاسو ناپویا ویم قالوا انک لانت یوسف دیوئل آیت یقیناً تخو خامخا یوسفیم قال انا یوسف و هذا اخیم اغویز یوسف مودا مرور دیم قد من اللہ علینا یقیناً احسان کرے اللہ پمنگا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقیناً سوک چھ تقوی لری و صبر کئیم یقیناً اللہ نہ بربادی اجر دا سے خیستکار کو ان کو قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين یقیناً غروالے درکڑے تا اللہ تعالیٰ پمنگا یقیناً منگا خامخا خطا کارو قال لا تسریب علیکم اليوم ویل یوسف علیہ السلام نشت ملامت آپ پتاسو دنن رسوم یغفر اللہ لکم بخنبو کی اللہ تعالیٰ تاسو لرام وہو ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ دیر رحم کو ان کے رحم کو ان کو ندے اذهبوا بقمیسی هذا وسے زمادہ قمیص فالقوه على وجه ابی آت بصیرا نوائی شوئے پا مخدب لار زمان شیب داغستر گیرنام واتونی باہلکم مجمعین اراولے ماتا خاندان خپل ٹول ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون ارگل شراجداش و قافلہ آباد مصرنا ویل پلار دے کسانو حاضرینو کسانو تام یقیناً زخام خامومم بوین دا یوسف لرام کتا سماتا نسبت دا قمقلتیان نکوئیم قالوا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم دی قسم دے بالا یقیناً تا خام خواب خطائے زڑکیم فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصیرا ارگل شراغ زیر اور کون کے وائے چوا قمیص پا مخدب لار نو واپس داغ سرگرنا شویم قال لما قل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون ویلا غایمان ویلی تاؤستان کہ یقیناً ظالم امد اللہ طرف نہ پائے چتاؤستے پوئے نشترے قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين دیویلے پلار زمونگا بخنو غارم لرا زمون دا گناہنو یقینا منگا خطا کارو
قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم ویلا زرد بخنه بوغارم ز تاسو لرا د خپل ربنا یقینا رب زما بخنه کون کے رحم کون کے فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ارگل چدی داخل شل یوسف علیہ السلام تا زیور کاغذان سر خپل مور پلار لرام وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین ابی ویل داخل شے مصر تا کہ اللہ تعالی غواړي خپ امن وے ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا او شدکین والمور پلار زان سرب تخوان نیم او پریوتل دا ټول هغه سجده کوونکی وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا اول دے پلار زمان دا تعبیر دے زما د خوب پوخانی یقینا گرزول اغل رب زما رشتنے وقد احسن بی اخرجنی من السجن یقینا احسان کړه الله ما سرا کلش زیر استلم د جیلنا وجاء بكم من البدو او تاسو راوسی د باندو لرونا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی پس دینا چه فساد جو کرو شیطان پمن زما پمن درون زما کی ان ربی لطیف لما یشاء یقینا رب زما باریک باریک لیدن کی دار غسی سے غاری انه العلیم الحکیم یقینا اللہ تعالی علم لري پارس حکمتن والدے رب قد آتیتنی من الملک اے رب یقینا تارا کڑے ما تباز بادشاہی وعلمتنی من تعویل الحدیث علم درا کڑے ما تا دا حقیقت د خبرو مخکنونا فاطر السماوات والارض اے ناشنا پیدا کون کی داسمانوں نظم کے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تزما بشکون کے دنیا آخرت کے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین وفات کے مال رام پا حالت دا اسلام کے اور سیما پس سمر نازنے کانو مجلس تام ذالک من نباء الغیب نوحیہ الیک دا چر سوارے دا خبرونو پٹھونو وحی اکڑمگا دیتا تام وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون انویت اے نبی حاضر دا غیرونو دا یوسف سرام کل شئی بخوخ پلکار و حال دار اسما کرے جوڑاؤ وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین انلی دیر دخل کنا اگر کت حرس کے دائی پہ ایمان لرن کی وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین انوار تو ددینا پر بیان بانے سمزدوری نلے دا قرآن مگر نصیحت دے دا پار دا ٹول عالم وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور دیر نخی اور دلیل نشتا آسمانوں عظمکہ کے چور تیری دا خلق پائے باندے اور حال دار دی دائیں نمخڑیم وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور ایمان نروڑی اکثر دے خلق نپا اللہ مگر بدا سے حال چاہ سر شرکم کئیم افامنوا ان تاتیہم غاشیت من عذاب اللہ آیا خلق پامن دید دینا شراب شدید یو پٹھون کے عذاب دا اللہ دا عذابننا او تاتیہم الساعت بغتتا وهم لا يشعرون یا برای شدید قیامت نا کہاو دی ون پوئیم
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، تو اے نبی دا زما لار دا دعوت ورکم زد اللہ توحید تا، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، سرد علمنا زما واغسوک چ زما تابعداری کئیم، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، وعقید لرم چ پاک دے اللہ تعالی و نیم ز اس قسم مشرکاننا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن، اور ندی لیگلی منگستان مخی مگر نارینا وحی کول منگا غیتا دیکل والونو، افلم یسیرون فی الارض، آئین گردی دا خلق پر ملکی، فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چوگوری پہ عبرت سرائے سرنگ شو انجام دائے کسانو شدین مخیوم، ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا فلا تعقلون، او خامخا کور رستنے غرد دائے کسان دپارانش تقوی لریم، ولید عقل نکارنا لیم، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا، ترائے پورے کل چیر نومید شو رسولان دا ایمان دا منکریننا، او گمانو کدی چی یقیناً ددین سغلطی کڑے شیدا، جاہم نصرنا فنجی من نشام، نراغ آغی رسولان تا زمگ امداد نبچ کڑے شو دا عذاب نا آسوک چمگا غوختل، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، ونشی واپس کے دے زمگ عذاب دا قوم مجرماننا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقینا نشترے پا بیان دے رونو دے یوسف کے دیر عبرتنا خاندانوں دا خالص عقل لرام، ما کان حدیثا یفترام، نرے دا قرآن دا سیو خبر آئے چیزان نجوڑ کریشیم، ولیکن تصدیق الذی بین یدیم، لیکن نازل کریشیر دے تصدیق دائے کتابونو شدن مخیوم، و تفصیل کل شیء، اور تفصیل دا ہر ضروری خبریں، وہدن و رحمتا لقوم یومنون، اور ہدایت و خاص رحمتنا دائے قوم دا پارا چیمان روڑی۔